12. kosar 2017. gospodovo leto. Ovo je babin zap u Babinu. Trgnavme od bitova zajedno su Prilepčani. Znači se iskačivme od Nižopole, evo do Nižopole, na 1100 metri nadmorska visina. A od tu kad odime na planinarski dom, znači Golemo jezero na 2226 metri nadmorska visočina. Evo i crveni steli od leva strana se gleda u Babina. Evo i naši te gosti Prilepčani u Babina. Prolet, znači kosar. Sve je razeleneto. Do Babin zap. Znači tukaj je i Neolica od ta strana. U Babin. Odime nagore. Šteta, sneg od stopen. Nesvojstveno za ovaj period. Svišnjivo veterčet. Pticit. Prekrasno. Patođo Via Ignacija razbiriš. Se gledame, znači. Pozdrav od Zevsa.